Atas nama Puji Munjid dipersilakan naik panggung belakang. Akan membaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وكن الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم
kori urukkeun. Urupkeun naon da lanceuk kungkul make era atuh Jo. Jo. Ieu lah anjing kori internasional. Oh dia tuh. Surat naon? Hah? Ayat naon? Naonnya tuh Wasamsi. Bisa gitu tuh. Ayo urukkeun. Ya wasamsi. Nanti sih teh. Wasyamsi waduhaha Ge anu siaon. wal qamari idza itu nu mana aya? Urukkeun ayo kan. Cerah betul. Urupkeun. Masak atuh. Puji. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mayurid. Wa may yurid sawaban dunya Mana bisa? tihi minha. Jawab. Ayo tuh. Mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah. Ya, lama udah. Berikan dia. Kita beritakan kita. Walillah. Tuh kuatan tuh. Tong ditahan atuh. Walillah. Ayo. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Mana kok, udah? Jok, mana? Terus jangan kan si pamit teh. Terus si Ai genah teh si Ai jadi obat di rumah sakit. Gak ada. Ini si Karim. Tapi dia tuh nggak tahu.